megalayapost.news. Kahil Swama Union Lengbaus ke turi ke sengkemi ba Alfon Bot Karsentio kalapan pau ya kajing sokya halor kajing pomla banya kendu ya officer in charge ka Bernihat Police Station war hadian balapan baik lupa ya kajing ya kendu katkum kajing ya tu jong ba Alfon Bot officer in charge ula phone ka singi bladam ban khot ya karan Henry namar kajing kim kapor uba Alfon Bot ulang banya kendu ha ka sautorik unailar ha kapor khatwei steng men stem ha Bernihat Police Station rengkat bar kajing temu ban IT ru ya kajing tho ban pan jing penchai ka seng kalaong ba kajing wan jongki rengkat bar kinong ri jing kalong banwat jing tip bat jing pensyai halor ke jing yadai bat ke jing lum ke jana ki kali kit merat ki baya lingba ke serok ba Bernihan Henry habaki lapoi ha police station kim syam layo bani kendu yau officer in charge na marla pentip baudang don hakut ban pendep ya kikam halor kani uba Alfon Bot Karsenti ulaong ba ka Hills Pama Union kala ai Porsche post ngi yo officer in charge ban aya ke jubab da ka jing tho halor kimat ba ka seng kalapan jing pensyai ulama hamru balada omdon kanu kanu ke jubab ka basyai ha po ka tai kapor ka seng kan sasim da ki weipat ki sin jam bat ulaong ru bawat pen bor ya ka seng bandawa na ka sorkar jela ban pa suspend yo officer in charge ka Bernihat Police Station KBD begitu ke jinglap jungi menin ya kitu ki kias ke ba kadang ke jingkrong by entry ya kini ki kali ki bakit ya ki jumbi ke baya nang na po Bernihat te kumtu ngilaya saki ba idan ki evidence ro ba ndai tang mengikaran mangi ndai ki driver kali hi kilapan pau ba kadang kini ke entry te min mit ngalayo ke phone call na osi but abang ile keren te nakalian dungi ila ko abang kendu ini manager mit te Henry namar ka jingkim do kapor te ngalaong ni ba sa nang makanlong official lada imsgo ye in ipor ini bangnya kendu mentakasi kan siteng tingile menjur ya kaneka jingpan appointment jonga bangnya kendu mentakasi bat ngiru ni ko aban wan banwara da ka jingtho HKBD berarti bani kendu ya SP ya ini OC mentakasi hakapor kadusteng tengila politik hangni hakapor kadwei arpusan jisisha ngila so komen ba masun poi hangne hapo compound ru ngila i ya ketika kali kapapa hangtai hapo usi parking te ngila jisisha ngila so komen ban ong bal ya kendu i Henry dan ngila kili ne kini ki staff ong ba ini chakut te hadin nang tu ngala phone ya ngala phone direct i te mairu yang ya kaju ba idan chakut nomor ba kadon kakut mata te ngalaong yi bangin up hadu min up yi te yong ba info yang ni la kumno untuk ba sibji siteng hapar baji te Henry menta kapor kam syasu te menta la arbaji ni la up te Henry kamna ban koi te nakaliang jungi kajingwan jungi bani kendu yo in charge menta kasi kalong kabasai ba ini baru ki ba nyawan lang menta kasi kadai bani la sosat pelak kajingyap pelak kisnyam kumta ngilewan ban sunran lang ban pensngau ya kini kejing jisisha hai usi wadru banbu ya kini kejing kuli kini kesiji ngipan ya ka clarification but kejing pan jing pensyai ka beningkom kalom what is this direct entry kabamut pengikwa ban sutu kumkipan pa kini ka direct entry kabaar where does this collecting money go Shanu collect kene kapisa kabala collect naki truck bat naki pick up ki bakit yaki jingri ki bami nakane ka surok Bernihat banle ter shalong bat sikiwe ki saka kabalai what role of the police play in this collection kai ka role ka jong ki pulit kagiadan bentalang akaban krong ya kane kapisa kata kane ka jingri ka basay kabasau on what provision this money is being collected kini kita kijingkwa jungi pan jing pensyai ni usi mentakasni badru da kajing tumu ka babhangi kwa banya kendu ni Henry ngemyo banya kendu kumni naka paranong yalam ilayarai bangila sim ya kawitarai bangin aipor yo usi namar ba shipos ni kani ka city ngin aipor yo usi ba unjubab ya kani kijingpan jing pensyai jongka union ban lada umla ban ai da kajingtho namar ni ai da kajingtho ni borom ni kajingtho ban ni kerpat ru ba un pensyai da kajingtho namar ni ban ni kendu ta kasni lada umla ban pensyai hapo siposni akaliang do union nyem ban si ban mi syakmat wat ni bu ya kane ka kantin ba wat penbor yang ni bangin kerpat ya ka sorkar ba ban suspend
ya uni usi pada umla pan pensyai ya kini kejimpan jing pensyai jong kinong rap menta kasngi kata kadai ka kubor ka basyai ka banakalian ka jungi ka union nginnum song thai halor jong kadai ka kam bat ngi kwa ru ban pha lupa ka kubor bakat ni kinong ri jing ri ngi mat jing e kat ni ka so sat ngi kendo anong ip kan ni ka isu kamdai ka isu kelung kena bat ngakwa ruban penpau ba lakata ki appointment ke bangingi labu kum kinong ngelam jogen somai nen ni juburam ya kapor te hendrei kum bangilap menta kasngi ila ap la kum balai kenta te hendrei ngi klam yo abanya kendo te hendrei e kamper te hendrei kapor dan sabatai ya kai kaba nginang le name syahman Meghalaya Post.news.